Okay. Stang is kanang da kogi if the HCF of 341 434 and 620 is x, then the value of x lies between hamne ko haibdi kogi 341 ko 341 434 and 620 je asi je kogi magi HCF se x ne haita gadi magi kogi x value se kogi hai magi se pyramid ba kogi kana option se asi market kambo kram gi manung dai lege dagi adri yenga se ko si sing se yamna ko in hot mo to ko yamna easy ba kogi kana kogi amakak no se ko si yam se ama kogi ini ama itu logo ko ada 620 lower ke ko sana 620 lower ke ko 620 je ma je kai dagam tam da koi gi 2 into 31 31 into se 10 ko 10 ta ni ko ada ga di sigi 31 je sina high shape ne ko adana sona adu chap na akoi gi 434 ju tarangani ko 34 gi ju 31 into 11 ko tarangani adagi di 434 gi ju koi 2 into 31 into 7 tarangani ko 31 si amakak logo lore ko aduga the answer will be 30 to 35 adudi ko 31 abina 30 to 35 si jene ko se lore ko